ibi bintu byo kuba abafana b'idini tukarenza urugero ni ibintu dukwiye kugabanya rega. Icyo ni kibazo ku mufana, ugasanga umuntu aragiye umufana yirirwa mu mpari. Nitwe turi mu kuri, bajya bayibesha, bajya barazimiye, nitwe banyakuri. Ariko wewe uziki ku Mana, koko uziki ku idini. Bageze uyu munsi bijya n'amayobera, nta uzi umunyakuri ninde, uwibeshe ninde. Bageze uyu munsi nta nuzi uw'Imana yemera. Ese Imana yemera Katolika, yemera abatemwe, yemera abayisilamu, yemera abandi. Kugeza uyu munsi bijya n'ihurizo turavuga gusa tukizera, mugabo kugeza uyu munsi nta uramenya Imana uwo yemera uwo ari we. N'abapantekote yemera se ni bande? Kugeza uyu munsi ntabwo bizwa b'Imana yemera. Kareka hasa kwa mucira abantu rubanza ngo urabona bajya barazimiye twe turi mukuri. Oya, ibyo ni ibintu mukwiye kureka, kuko birubwo yaravuga iti nimugace urubanza rw'ikiru na kimwe igihe cyacu kitaragera. Burya shehe, pasitori, patiri, haba na papa ubwiwe sintungane. Kandi urabye neza nta dini na rimwe ritagira agasembwa. Oya, burya buri dini ugiye gucukumbura neza usanga buri dini rifise uwaritanguje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugasanga kandi ibintu byinshi utohuza nacyo, ugasanga nabihe ndetse wowe kritika. Ugasanga abantu byabananiye kurondera Imana ngo bayimenye, ngo bayishake bayimenye. Usanga ahubwo bacukumbura amadini, bazi byinshi ku idini gusumba ibyo bazi ku Mana. Reka uyu munsi tuvugane mu majambo make gusa ibikorerwa mu madini, ndetse nabo twita ngo n'abayobozi b'amadini ibyo bagiye bakora bigaragaza ko atakeza k'idini, ahubwo ufise ubwenge akwiye gushaka Imana, kuko Imana ivyo ikora burya nta gasembwa bigira. Ariko mu madini hose dusembwa turiyo, kandi ntaco wohindura ngo ntidukogwe twamayo. Ntabwo ngiye kwibasira idini rimwe ngo niryo ngiye kuva ryo nyene. Oya, ni nk'agace ka mbere tungiye ukubwira bike mu byagiye iboneka mu madini tu. Ariko ntabwo ngiye gutuka idini, ntabwo ngiye gutuma wanka usengera. Oya, ariko ikinyo uzirikane ugomba kumenya Imana gusumba uko umenya iyo dini yawe reka. Icyo ugomba kumenya ni Imana pani idini usengeramo. Ayo mahame yose idini ryagushingiye ngutegeza kwitwara uku, wisonzesha uku, ugende kujya, uba ugomba kuraba ahubwo Imana insabiki. Reka nkubwire amajambo make gusa ku byaha byagiye bikorwa n'abayobozi n'abanyamadini, ndetse ibyo bagiye bakora uyu munsi bidashimisha benshi, kandi byatuye benshi bava muri ayo madini nyine tu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 531 ngo bita Martin Luther yashize hanze amabanga ya Papa Leo w'icumi, uko yategetse abakardinali kugabanya uduhungu basambanya twaba mu bigo byabo. Bivuze ngo na Papa Leo ubwe w'icumi yarabizi neza yuko abakardinali bihererana utwana duto bakadusambanya bikanakomera. Ibaze abagabo nk'abakardinali babandi baraye kutazorongora, ariko bwe ntibyamiruko hari igihe ndetse Katolika yahisemo ko abapatiri batarongora. Ico gihe kigeze kuba. Bivuze ngo imbere ko ndetse iyo ngingo ifatwa abapatiri bari bemerewe kugira abagore. Tugeze igihe byahindukiye ko sasa muri umukana babwiye umugabo bita Martin Luther nawe yabakoramwo. Yaje gushira hanze amabanga rero ya Papa Leo w'icumi, aho yategetse abakardinali amaze kumenya ko ndetse babikora cyane. Babandi bibata abagore mugabo ugasanga bafatirana uduhungu tukiri duto bakadusambanya, aho bita abapedophiles. Ugasanga byanakomeye. Papa aza kubabwira ati mugabanye, apana mu bihebe. Oya, mugabanye. Munyumvira ico kintu Papa Leo w'icumi mu mwaka 2018 Kardinali Theodore Edgar Makaniki mu kwa gatandatu yareguye ava ku mwanya wo kuyobora wo kuba kardinali, bamukura muri kaminuza y'abakardinali bamuzize iki? Nyuma yo gushakashaka no kwagirizwa imyaka myinshi biza gusangwa ko yarabikoze ibyo gusambanya abana bato b'abahungu hakanasha. Yaza kwagirizwa igihe kinini, babihakana bamwimura bamutwara hakurya, mugabo nyuma y'igihe biza kumenyekana ko koko atabeshegwa, ahubwo vyari ukuri yuko yihera n'utwana duto tuduhungu akadusambanya. Mumbwire ayo madini turimo. Ariko burya kanenge ntabwo kari ku idini, ahubwo bakanenge kari ku bakozi twizira ko abakozi b'Imana rega. Niyo mpamvu ukwiye gushaka Imana wowe ubwawe, pana gushaka idini rega. Nta uzi ibyo kuri ku idini, cyo tuzi no ku Imana iriho gusa. Ikibazo ntabwo tuzi ku idini turimo Imana igiyemera cyangwa kitagiyemera. Ibi bizi gute se wewe?
kw'iryo dini urimwo rifise igihe ryatanguriye ko ahubwo ugomba kumenya Imana iremera ibyo nkora nta kindi. 2010 naho muri 2010 umukozi w'Imana muri Kiliziya bita Fernando Karadima, patiri wo muri Chili, nawe yagiye yagirizwa icyaha cyo gusambanya abahungu bakiri bato, abana batotu akabasambanya hakanasha abapatiri bazima. Noneho bimaze kumenyekana ko asambanya abana bakiri bato, baramwirukana muri Kiliziya biranakomera. Mu Bufaransa, muri Amerika, muri Canada, muri Irlande, mu Bwongereza, muri Philippines, ahantu hose ndetse ku isi ni ibintu bikunda kuboneka usanga abapatiri baraye kutazorongora. Ariko si bose ndetse oya ni bake muri bo, ariko sinabakicana uravye neza. Aho usanga bamwe bifitiye abagore kandi baratubwiye ko badakwiye kurongora. Ahandi ugasanga ndetse barabikurikirana, ugasanga basamba n'utwantu duto, ukibaza ni gute abantu bakuru twizera nk'abantu bakwiye kutwereka inzira y'Imana aribo baja muri ivyo mu kutwereka urugero rubi. Kikaba ni kibazo. Niyo mpamvu ngomeje kubabwira nti uri umunyabwenge bukwiye gushaka Imana para gushaka ibyo wabura mu madini. Nta kuri kurimo oya. Tugiye kuba pastor be, aba pastor bo nakumiza gakomeye koko ubusuma bubarizwayo kiba ari kibazo. Kozi Imana shira hamwe ugasanga ariko arigisha abantu gutanga ikigira 10 gusa atakindi. Ese bibi mugabo nikuyerega kuba inyigisho ya mbere ukwiye kwigisha abantu reka abandi gusambanya abagore y'abantu mu mahombi akanasha amada atarangira, kujya ku misozi kwahukanya abagore n'abagabo. Uturi kumvira umukozi bano ugasanga umugore yumvira pastor gusoma n'umugabo we, ugasanga ayo madini ndetse nta mahoro ajya kuzana ahubwo aje gutuma ata amahoro aboneka tu. Twigishwa mu madini rega nta kuri kubirimo byinshi muri byo ujya gusanga ari ibintu by'amahuri gusa, ahubwo binayovya abantu. Iyo mpamvu umunyabwinga ashaka Imana nta gushaka idini. Urumva di muri Tanzania ho yari nta bari kure, patiri bita Kit Cunningham n'abandi bapatiri bagenzi biwe nabo iyo mico barayigaragayemo kwama basambanya abana. Barafise akagenge muri bakagakundi kabo kajejwe ivyo kuzana abana babikurikirana, abana bakiri bato babasambanya. Ukibaza iyo mico makozi b'Imana idini kudutwara idini koko. Ariko kandi rero uravye neza saho gusa abapatiri barasanzwe, abakadeni barasanzwe, n'abapapa bwaberega mu gihe bemwe n'ibindi ntibigeze bitwara neza nkuko bikwiye abakozi b'Imana. Bamwe bitwa banyene ubutungane kenshi bagiye bakora amahano nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nkubwira papa bake gusa uko ni benshi rutune n'ururere aho bagiye bakora amahano utokwitega ku buntu nka papa pe. Ugeze mu turacibaza impamvu papa wajyari yeguye, tutazi impamvu yeguye. Kabashakashatsi barabizi rega, abantu bazi gucukumbura aba papa rega burya naho tuba twibira ngo nibo bana beza, ariko nabo ni byiza kwibuka ko ari abantu nkatwe tu. Ariko kandi bakaba abayobozi, ariko nabo burya bagiye bakora ibibi bidakwiye gukubwa n'abakozi bayo. Ndi kuvuga Imana amabwira abapapa bake gusa. Papa Stephen wa gatandatu ntiyigeze agirana umubano mwiza n'uwo yasimbuye bita Papa Formosus. Stephen ndetse yagiye kuba Papa Formosus yamaze gupfa, yarapfuye muri make, ariko arengera ko aramuzura kubera umubano we bafite, ndetse aragenda ataya ko bafata ikiziga bakizoye kure mu mva, bagikura mu mva, baracukura imva barayimba, ikiziga bagikura maze aracambika neza. Papa mugenzi we aracambika ico kiziga impuzu z'ubupapa, arangije agitereka ku ntebe agicira urubanza. Birangira ko kiziga cy'umupapa bagifashe icaha ndetse kiramuhama. Bafata ico kiziga, papa ategeka ko Papa Stephen wa gatandatu ategeka ko bafata ico kiziga bagenda bagikurubana ndetse mu mabarabara iyo mu muji, baragenda bakizengurutsa bakikurubana hasi ndetse bagikuruta hafi umuji wose. Birangira bafashe ico kiziga cy'umupapa bageta mu ruzi rwa Tibet, biranakomera. Ariko nawe nyuma iyo Papa Stephen wa gatandatu inyuma birangira nawe amanitswe n'abansi biwe. Mu nyumvire bakozi bayo
ubundi mupapa ndetse ni papa bita Iribe wa gatandatu niwe yabaye imbarutso yo gutandukana kwa Kiliziya mu cyiswe Western Schism. Ariko kare burya yagiye yicisha abakardinali benshi akabicisha nk'ari kubikiza abagiye bamugwanya abikira kubamara. Mu nyumvire namwe Papa Yohani wa 12 we yibereye papa yifiti imyaka 18. Ibaze kuba papa ufite imyaka 18 kandi burya buri mugoroba w'i Vatikani mu ngoro ya papa. Uyo papa nkubwiye Yohana wa 12 yabugiye ko afite imyaka 18 buri mugoroba mu ngoro y'i Vatikani aho ibirori byo kujya abana hana kujya abana inzoya oya kujya abana kuvuga inkumi nibyo birori. Ndetse uyu mupapa yirigwamwo Vatikano ingoro ya papa Sainte Basilique ayigira ahubwo akazu k'indaya. Buri mugoroba hamamara y'ibirori ajya abana umusubirizo ntashobora kwibira ngo abapapa bose bijya ngo bara abantu batitahe byo kurongora. Mugabo ndetse uyu mugabo we w'umupapa Yohana 12 we nahubwo yari ifitiye umugore da. Umugore yaramwiyegetse ko kabisa nta kiniki. Ubundi ni Papa Benedicte w'Icenda we yatwaye Kiliziya mu bihe bitatu bitandukanye. Yari umugome ku buryo abanyagihugu baramwiyamye no gusura mwirukana biranakomera bakwa no kumwica aratarahunga. Nyuma aragaruka yongera kandi kuyobora ariko birangira ubupapa bugurishije kuri se yamuvuye mu idini. Aravuga ati mu vyakira ubupapa mu mafaranga ndaguha ubupapa wibere papa nyene. Biranakomera agurisha ubupapa abugurisha ndetse kuhoza ari se yamuvuye mu idini bita Gregoire wa gatandatu. Biranakomera sasa abanyambenga amadini rega ugira igihu yaharira ukamenya ko ugomba gushaka Imana nta gushaka idini. Ndiko kuri ku buzima ko abayobozi b'amadini burya sibo beza sibo bana beza sibo batwereka inzira bonyine iganisha mu ijuru. Urondeye Imana urayibona burya niko kuri ku buzima.